ka jingmi jindat kamdat long than ka basyong niya. Kadaw ka long ba hadin ba kila panjing pensyai. Halor ka gigat tukan ni gibentang. Kibaide ba kanika Khasil Autonomous District Administration of Ilaka Second Amendment Bill arjar apply. Man pertama ya pi khandiat kabagi ko aban kli pensyai. Kajing dia baka definition. Katkum ka principalat. Ni klam pendu ira definition juga principalat. Ngishu karilang hakanika amended section. Klam ja ka wiru ka definition. Kabaar kiagran sepang jede begini ki ak ki rules ki baje ha ki hima bapar. Ki rules bashna ha ki hima bapar. Naka appointment and election of CM, Deputy CM, Lengdo, Menteri, Basan, Wadar, Kamdon tingade bar kabinet administration. Namar ba kabinet administration kakha naga paragraph 3F. Kain appointment and election jongki hima kadi naga 3G. Kabang isutu syai ba kinomla banisna ka administration act or administration rules na ka paragraph 3G. Kamdon jinga tungku barkanika amendment ka jungi minta. Kawiru ka jinga day bat kiseng samla kiseng longkmi. Kamdon kanu kunu ji itu daka anjungi baru sekata. Hakani ka pamantangin itu yaki daka anj ka jungi. Kidor bardong. Mo kai ka kamjung kidor bar shnong. Ban issue certificate nong shong shnong. Tang daka wei ka format. Kan ta sibun yangi. Namarda ka tu ka certificate kin benan kam bakla. Kam ta kiwi ki kam kujungki. Kani ka anjungi ka bangi dang play menta, benang pas menta. Kabalong ngin issue katkum tangi ka tu ka kam. Kinomla ban penan kam bakla nam ta kiwi ki purpose. Kani ka Administration of Ilaka Second Amendment Bill kalong so important. Kabamur kishnong kin kamru administration katkum kani. Kin issue certificate ru katkum kani. Kisang samla kisang longkmiru kin kam katkum kani. Habagimi nagbanta bani trilang barki board district administration. Kimi ru katkum kabangila keren hakanika ain kituli. Tadang masuban ong ba kajing mi jindat jongki kalong kebom dun nongrim. Ngamong ngidang la permanra ki third amendment, ki fourth amendment. Ngila ban diskusi kita tenre ngai ba kalong bom dun nongrim. Kawairu kalong kan bangsyong baka aiger ki than. Si thoding janmit. Baru si sajai ngatrai ban puli kata ambun dia ngatrai what ya ka women reservation bill apo parliament ngatrai siteng mit kidang sar kulit sigi member kidang yo minister dan problem me kan ban puli teringa i kan ni baru khoi kelong tangka use no emotional anyway angin dan problem ban ya Rilang bagi kadang lagi bergerak saya ka third amendment berkitu. Ka ka bagi dawa maki ngala penisailut berkila hundur. Kisah aidau pat dia bahana baka seleme. Dia baka seleme laisni. Ya ini bil ban pule. Kat ya ka women reservation rudang overnight mo. Central parliament. Dengan ikata ka je bon jong ka sulong imat ba. Kim kwa ba isi kan ya syakmat kan tengam tip kai gisu jugi Nya snguru bo uno elam jo kaliang yate uang ba kin persya enre de bandan chora ga selection committee ke ba finang pi sila committee pi rakadai ka bill ga barim o ka batmai kadai kini ki clause kini ki section kini ki subsection ki bangi propose mangi ha kan ka amendment bill Hidi gitu kijo bangi la yatai pro boro iskata. Yatai ha kapor bangi pangase ka bilik admission. Yushim kat tu kat ne ki bentai ki pasok berengkam ki tiap angni.
Kabumur kamri te kapasamay. Kadi kabarim. Nagalang jukiro from time to time. Natry kila discuss. Hagapor bagi banra ay katukan 9 amendment. Appointment and Succession of Ship and Amendment Act. Na magipandung hang tuya ka. Belated mission. Kamu isim lang ng turo te. Na magkatuka bagi sinay katu kamdon niya ka. Legal provision ka pasyay. Tendo yung iya kabakot ka silong tang. Taway ka dawles te. Bakim kwa ban kari along. Ban trailang na kabantagan ni ka issue. Kabedi ka jimunto yung paiba.